Si mana Yesus sama sa me tema banasa meia to ina utola ifezawaniha tenga ihedek tapi itaria baba urida tenga to bali omolo balangi tetap ami badai so aya ya ahohu kita sama tisa tabu tapa wangun rasi so aya banomoni Yamira talifusa no masih bakajua ita Yesu Kerisho pazima aku ande kau bahasa ini wanema fanasa joaya ita Yesu Kerisho eluhania wanema fanasa joaya ita Yesu Kerisho ande gois kaligus babonduhe ni fotoi inete Natal ba lumale ita bagi nete situ ele fefu ngawale zino tater ngawale zino taila bagi nete Natal baba tumbu jo aya ita Yesu Kerisho sile tula lee ia da ande ta romae baba aurida se romae situ mali fanofu koda yami ira ama ira talifuse ni masih bagi ita Yesu Kerisho ya ia da ande hadiah kilohania wa itema wa nasa Yesu Kerisho taila hadiah kiluaha wanasa ni be Yohane baba maana fefuniha baba ni mao fe aso Mesia ya ia da unda Yesu Kerisho baba malalini era baba bangefa hore ena esinanya ira baba nema fe aso Mesia ando ya ia da unda Yesu Kerisho sinota wasa ini ba hari Natal ande khoda bahiza Yesus sama sa uno balangi itema banasa hadia gilohania hadia sohornia hadia muguna ifalalini gira irania tatu tenga berda berem ya ia sama sa ni hadia muni sile faruka hore le faruka ula lewa elua hania Yesu itema banasa moroi ke Yohane ya ia da ende tanda waya ia ande omasi ia i o aurifage he ibisa wa auri niha gulidan bata ila da ende eluhame moi ia to ba nidane so sambua video he ibisa wa ni ma Yesu fanasa ande ia da idana da no olotulotu eluanya no sabua maido wa auri niha bahwa Yesu ada mai ia bahwa auri niha guldano safun ora safun ola lewa bahega fa abudo fefi eluanya fau ia bahwa abudo irasoi hadia ni rasoi niha guldano irasoi wa afekhe irasoi wa anumana irasoi bahkan fa amate bahwa auri niha hadia berwa ifalo da de fefu ena unia sino aihu bahore berhore kadama bahawa baya da ade iheta da ende fau ia maniha ade ena utola basenda wa uhahau dede bani dana yoridano ade bataila me itema manasa soge heha ba si hede khania si utarai dalu manua ya ia da ande me imane ya uge ande nono guni omasi wa omasi gunda uge jadi ya ia ande ono lo walangi si moi toba gulidani babangi fa fefuniha roi bahore ya ia ande ono ni omasi lo walangi bada ande yo baha lo walangi waya ia ande ono nia ni omasi meya to bagulidana ande baba malua hadia ya gohit de lo balangi mahiza yami ira ama ira talifuse fatua le ifalua hadia ia gohit de namania ande ya de baba ngorifi fefunia si ofona si ai keta ila menua ba ite baba nasa nya muni ya da ande moi ia ba danes mate padahal itandai ke ia mungkin manofu ita mungkin na ono yo masio ande berarti le iterwa makau le iterwa marasi
Justru sebaliknya. Menua ba ite mabanasa. Bergeheha si so anda khania da aja mo fa bele ya ia eheha no ia badane si mate mo ia mangande mo ia baha ga makhaitania kholo balangi sino mamatengi ya ia babada anda itandai ke ia fefu afuha mahiza berba bergeheha sino ite mamoroi khana mania anda bale tola ifailungu ia afuha anda Basimana dania, bapa malua nia halewa lo balangi anda. Eheha anda jam fa bole ya ia. Ya mirama ira talifuse masih bekerja ita Yesus Kristus. Ya ita gui ande nuta tema vanasa ni amunio. Kailah dia ke luaha wani mafanasa ni amunio. Ya ia da anda. Eheta ita moroi bahor onda ita banu moroi dua nia ya ia da anda. Tubali ita ono lo balangi basi telunia kembali ita boto gereja Katolik. Nano kembali ita eheha, nano kembali ita ono lo balangi berarti fau ita ke Yesus Kristus baba malua ia hadiah ia ke hite de lo balangi anda. Ratu aboto bade de baba urida sero maekhe o yang ngabane wanandai ke sigenaya ita. Bahiza mufaabele ita na tabe funada geheha ade ya ia jama guru ya ita ya ia janu curu la la khoda berda silo to lalu tabukai de da geheha lo balangi geheha ade batau roma ya ita ono lo balangi le faro ia khna mania le jama ya ita si roma khna mada omasi ita hatu khna mada omasi de nama ade ina tola ifalua unia ade ko hitu de nia samosa manofu ita ya tak ada ha uhite da ni faluada ada uhite da lo balani uhite da lo balani aya da unda ena tola teorifi fefunia ada da ni faluada ena tola wa hau da nia fefu ena so khada ba talifuseta sinduhu ya ita zamasana tenga fa afu khede tenga fa ngede ke abuda Simane Yesus samasa ni tema banasa moya to ina utola ifezawa niha tenga ihedek tapi taria baba urida tenga to bali ono balangi tetapi to bali ono gafuha sang hedek sama ilmu aboda berda ya mira ama ya ita tema banasa ni amonia iluhania pauta ke Yesus Kristus baba mezawa pefunia ina utola la tema wa uhaudo utola to bali ita samee sasi masa mosasi Yesus Kristus sino tumbu bagu taluaga balangi kembali ahoda irugi sila itu amin. Ni badai so ayang ya ahohu